की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kedor barshong Madan Riat Laban, kala Kyrpad ikinang shonshong kasor chilong, kibidan ni kamon babha, bagi Ïarap keluit mensim, ya kelong Ïing jong ba kraubor maunyu, bagi kong tenesi ling do nong pure. Kibla du no ika Ïing kesem, kabla syabam du haki tilit ding berhem, kabla jah haki khatlai trik unaitung arajar arpusan, haki por ke masyubji shiteng no sngi, bat keniga Ïing jong keniga syukurim. Kemudian langut gikun, kedai kemudian marsenda jong karat Laban Secondary School, namar berubah kraubor maunyu, udah butre ku mucau kidar jong kanika school. Hakajinya keren bak parti CTV, ujian sekretari jong kesnong bak Rupert Green Marbanyang, ulihat ho bana kalyang jong ki para nong snong, Lanot Ïarap kat balai, syakani kalong Ïing dak bor pisah, bak dakitiar bak kalong Ïing kadon kam kerki, bak hakat juga por. UMLA jangka South Shillong constituency basan bo Shulairu tang syok jingtip syapanggan ka jingja ulali banyak kendo ya kanika long Ïing ke belamat ha kanika apot bas ngosi namar babarok ke jingdon jing hapok ke Ïing kala syak bam do lut ha keding ka bakelang Jangan kerawan moyo. Kalau tinggi so tinggi dan jadi jinglet ibu itu men style bangun ni beliau. Kila pun makanan kemsim nang buat ba pun ba ya beliau ini. Dan la foi style ni saya tip ya ni jingja. Don je beli dia ben sawi. Misal tu dan. Nak ni tu kendit nak ikadal kai ni Pluh. Ada ni ki short circuit saya. Makala kuncing tu. Nak dia juga senang dengan ni kuat lawan. Kila iwan. Aku lari ke Ïarap ni. Kata tengam. Makna tempat ya kan kita ada. Tengjonga tini siling do no pure. Te shibaji shitang imat bagaja. Te kejingja kam imat kadena ki laji mo na ki waya ki jing thutne ki long no ngi tengim tep rei kamle ke ba sni ba ka Ïing ka sem tamo asuwan ta ki khur su I ta katdam ba kejing sma tamo dapat pala inding te o kilawan kirang ba sinong ki MLA lawan te kawan hadu pindala dep ing temo kaslam te banwan intip na kadaw ayo bakaslam tang banong ganda kloy maka kam da inglut taray ge ni tingi ong kumta mo pa ba bro khat ki ong kumta te bade na ka jinslam ka kali flip din mo namarngi le te intip sinong intip breu su hi le yala de mano ba phone kita ki kali flip di ki sinong hi mo khna sinong ki ni bla yawan ya bon haneta Tak jilut bisa kong siap ni tu kendit. ni ngata ngam patip lebih mo nya ong no kan ta jelut bisa namarngi le Ïing tang yo rung empat yo rung su tamo Ini tu nak kamera. kadon san kamera dai Nak bam ke dia. na bam te kila Kyrpad di kasinong kila pen bana sinong bakin ajing rap kat baki snowbit kala apo sinong mo school kala pen kre hi sapo ini ban ai kan jakasong mensa kan la kunai sna mila kre Ngadi ba Rupert Green Marbanyang sekretari dal barshong Madan Laban Riat Laban. Dia mesti kala don ka wei ke jingja ka ba sosi ang ni ha sinong jungi ha ka ba ngalayo ekbor kumba kapor shibeji shiteng ba ka wei ka long Ïing ka ba don hang ni po Madan Laban ka beli ka Ïing jungi ba kraw mau nyu beli chowda jong ka right Laban Secondary School ka Ïing sa jong ka la Pluh ding la masnyo kani ka kubor ngalon mare le Ïing ban poi kani ka jaka ban poi kani ka jaka teng iba ka Ïing jong shiteng hi ka la don ka jing Pluh ding ka ba la ima ha du ka ta ka jing thei jong ka ba ka tunum lu ba ka de ka sarau kalap thei ba don sekisi ang tu hajan lu kalap thei ngala don ha tu ka jaka hadu ban la
wan ki ka kali fire brigade man saplip no ya ka ding mar sinyo ya ka kubor bang lami na yeng wan kali te apo kali ngalanang pun an support ka buat yang ki maplip ding fire brigade ya kilawan hi tamba imat kadon ka jing blok ya kalenti hang ni apo Laban namar kani ka baja ka dia mal Laban lalapoi halaban kadon ka jing blok namar baki bun hai kali baki don ki jeseng ki blok kali itu dia ka kam support ki bakin pois kini ka jaka harbai dei bat ka jaka sa kadon ka office rekam jong ka Riat Laban Dorbar Pelun dia kalong almala dia bentar ka ba support kamala ka ba support ni ila arin seki makin songkin sa syah ta bentar support kat bangin sa penbiang dak kumbai pat ka ni nakaliang ka sinong ti ni dap da ka jin sosi ban i ba kayeng ka ba i ba kraw berengkat bat ki kun ki ya sa kala inglut don shu ki aka baro ki jindon di am hang to jiang la inglut nakaliang song teng ya sosi namal kam ju kham ja teng sinong jingi te ka jingkelpa na ka liang ka dorba sinong jingi lingkong sha ki para sinong para thao ngila ai ki announcement ba jingkelpa ba kin Ïarap da ki tial kital tial bam tial di tial set tial tiu ki jain ki nap lane kapisa ya ki lai penpoi ki para sinong ki lai penpoi ladon kumba hadu saposan po teli ki long yeng ki lai penpoi ini ki tial ki ladap ang nie ki bisa pilai nduk nglayo pada ka liang ka dor ba sinong du ni la ngin ai swa ka jing ya rap iki lai po ja tangka dia mene u MLA jungi ru ba sanbor sulai ladon lang tu jaka ni sotalat namal ba hagajing sha u ba sanbor sulai ula dan hagti ban le cha jwai namal ta ban le ya ka bet le klam bala phun nga i siteng lenti lawan phai no ba di lai don lang ba di la kula ru na kalem ju i ba in sale hak ba in sa pentip ya ka Deputy Commissioner ya ka disaster management pat kwi di kam ke ba mai ku malia ila ba dia mi Kyrpad pat ya ki Riewshimet ki ba dei tang na kini ka snong na kinu ki bangta jong ka social du la ya dan jin Sngewlem hak bah kila ban Ïarap ikni kalong yeng wala syam ikni Lanot hak bah ai ru dan shu ikni yeng kila la du lut bal khat keding kala bah du bar Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat ruti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India